bana beso dumelang ke dumedisa ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke makatolle wa go di katue makatolle wa topo tse tshuseletsa mangope taola e supa kopana motho le modimo wa hae makatolle o kgatha tsela mo leng sikoteng o tlosa lefifi bathong a ba petse ka ganya thotlo makatolle o kene ka haro batho ke a dumedisa khutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima ke a dumedisa bana beso ke a dumedisa hohle mo le mametseng le teng o ka koloi mo shebileng o le teng o ka dikobong shebile o dutse sofeng o shebile o tsamaya ba bang ba dutse mosebetsing ke a tseba ba shebile nna ke a leboha bana beso le batho ba ntse ba subscriber ke a leboha ska le ba subscriber o share ditaba tsena di ske tsa fella ho wena fela di ske tsa fella ho wena fela di fihle le go batho ba bang ke a leboha taba ya rona e khutshwane bana beso tsatsing la kajeno taba ya rona e khutshwane ha itelele ke taba ya hore hobaneng meriana e sa o sebelletse kapo meriana e sa re sebelletse ke batla di tlwisise o tshware teye o dule fatshe o name maoto kapo o tshware pene le buka hobane le tlo tsamaya le fana ka ditjhelete fela ho sena ntho e le sebelletsang ka nako nngwe le tsamaye le re dingaka ha di sebetse hathi ha le utlwisisi hobane eng o sa sebetse moriana nne o fumana hore motho o ntse o file ntho e sebetsang mara ko wena sa utlwisisi wa bona wena ka pone nne o tsamaya o fana ka ditjhelete hona ntho e sebetsang ke batla o fana ka mabaka ana a etsang hore nna ke le phoka ke re a ke bintshwa motho mong nna ke le phoka ke re hobane eng moriana o sa le sebeletse number 1 bana beso an angry spirit moya o kwatileng ha o na le wona ha ona mohla moriana o ka o sebeletsang phoka o reng jwale moya o kwatileng ke bua ka batho ba bomme ha re tse mohlala le bontate ba kena mo tabeng ya abortion ha o ile wa hlokahala ngwana ka abortion ka dikgwedi tse o le horeng motho ona o sa nkuwa ile motho kapa a hlokahala a feta le monyane a ska etsetswa tshebeletso e felletseng ya o feletswa le ho bewa moya wa hae moya o jwalo wa khutla jwalo ka moya o kwatang kapa batho ba hlokahetseng ha bohloko ba sa feletswa ke etsa mohlala batho ba sholletseng mo ditseleng ba sa latuang bana beso latang bafu ba lona le tlo le iketsa makgowa ha o tsamaya ditseleng mona di N mammang mona na o tsamaya di R50 mammang le di R mammang ho tletse difapano le mabolomo fela makgowa a hlokomela memoya ya bona e shwelletseng dithutheng lona batho le tlo batla ho thwasa moya o jwalo le re ke neo ya mondao mara ke topiki ya tsatsi le jwale motho ha jwalo ha ona le ntho e jwalo yes moriana o tlo o thola and ha o thola moriana o tlo o sebelletsa haiwane go la nka o fa ntho e one o tseba hore ntho ena ya sebetsa o sebetsa nako go file ke tlo sebetsa e bula nakonyana e nyanenyana e be le go dintho di ya kwaleya hape go phete ka yona e be le hore ha o sa sebetsa go phete e be le hore ha o sa sebetsa ke ka ho leng bohlokwa ho hlahloba pele o ka ya kae kapa kae ka taba ya tshebetso ya hao e we batlang wena ke ya pele ya bobedi taba e ke batlang re bue ka yona ke taba ya di high expectation ho expecta dintho tse hodimo ho kore ntho e re bolaileng ke ntho ya di instant money taba ya tjhelete ya potlako e re bolaile bana beso ntho eno e etsa ka re moriana ha o sebetse and nnete kore ha se batho ba bangata ba etsang ntho eno ya di instant money ha se batho ba bangata ba etsang so ho expecta high o bo sebetsa hanyane ntho eo e etsa ekare meriana ha e sebetse ke le jwetsa nnete e tswile matsoho taba eo ye sebetsang ka bo di instant money ha go lo ke dintho se sebetsang ka di human sacrifice let's say for in case o batla o sacrifice ka nna hore o bane le tjhelete nna ke tile moya ono o hlola ya o fitlhella ho nna hore o mpolae ka bo badimo ba nsirelleditse ha e etsahale ntho eno because ho bolaya motho a se papa ka lebese ka moriana ke ntho e batlang batho ba se ba tile haholo
bana beso. So ntho e o ska expect high, expect the way wena o tlo sebetsang ka teng. Jwale ke batla go ya boraro, laziness, bobotswa bo etsa ekare meriana ha o sebetse, bo etsa ekare meriana ha o sebetse. Batho ha ba se ba nkile meriana kapo ba nkile dikupu ho rona mona kapo ba nkile digwala tsefe kapa tsefe, ha ba sa batla ho sebetsa, ba shebile hore dintho tseo di ba sebeletse. Moriana ha o sebeletse motho ya botswa, moriana o batla motho a sa robaleng, moriana o batla motho ya sa robaleng, moriana o batla motho ya sa robaleng. Mosebetsi wa bona ko o bitsetsa batho, ko o bulela ditsela tsa hao, di-opportunity tsa hao hore di buleye, ntho engwe le engwe o e tshwarang e o e buellang e etsahale, not wena o dule fela o phute matsoho o bore ntho engwe le engwe e tla etsahala, e tla tsamaya ka tsela, dintho di tla loka. Moriana ha o sebetse jwalo bana beso, ha o thotse moriana sebetsa ka thata, moriana o tlo o sebeletsa le ona, moriana o sebeletsa hodima ntho ye sentse e le teng. E re ke bue ka batho ba haholo, batho ba nkang bo meriana disizwe, meriana e tsubang. O ke setle o sena hloho ya o profita, o bo re batla disizwe o tlo profita ka tsona, ha o tsebe next ka moya. So o ke kebe wa o sebeletsa, o ke kebe wa o sebeletsa moriana ka tsela e jwalo. Le kgale o batla o tle ka ntho e o sentse o na le yona. O ke se batle moriana wa business o soka o qala business, unless o tlo nka moriana today, the following week sentse o bula business ya hao, ya utlwahala ka tsela e jwalo, ya utlwahala. Tlolang taba tsa bo ditweba tse o latang tjhelete, dinowa tse hlatsang tjhelete, tlolang ntho tseo, le batle moriana wa nnete o batlang o sebetse le wona o sebeletse, ho sena mo tlo utlwang bohloko teng, ho sena mo madi a motho a tlo thaleyang teng. Ye nngwe ke batlang re kgutlele ho yona ke understanding. You must learn taba ya moriana. Ha ke re o lene moriana, ke bolella tabeng enana ya, ke kgutlela tabeng enana ya batho ba disizwe. Lena moriana, communicate le moriana, bua le ona, ska tsaba bua le moriana. Because o nka moriana wena o tshela ka metsing wa hlapa o thutse, ha o jwetse moriana hore moriana o batla eng, ho etsahale eng. Lena o communicate le moriana, o etse relationship le moriana, o bue le wona ka mokgwa o ka labalabelang dintho hore di etsahale ka teng. Bua le moriana o ska tshaba. E nngwe e be ba taba ene, ha ke re you must learn how ho bua le moriana. You have to know re o invoka eng, gore o invoka ka tsela jwang, o tsosa ka tsela e jwang hore o sebetse moriana ona. Moriana ona o sebetse, wa tseba hore a go tsosa ka tsela e so hore moriana ha go tshwara o sebetse, ntho e ke ikopang yona hore o sebetse. And ha o tshwe hlapa ka moriana, ska hlapela ho fitisa fela. Ha o tshwe hlapa ka moriana, ska hlapela ho fitisa, hlapa ka moriana o iketle ka rabat. Ha o tshwe futa o iketle, ha o tshwe khapa ithute moriana, o ska etsa ntho eno. Batho ba bang ba e lata ba e beha ka tlung, ba se ke ba e sebedisa. So ye nngwe ke tshenyo ya moriana, wa kgona ho senya motho hore yena moriana o ska wa msebeletsa, wa msenya motho hore moriana o ska wa msebeletsa. Total apoteka mona, apoteka mane, next o skebe wa sebetsa. Le yona ngaka wa kgona ho e senya hore la e etsa meriana, e kopanya moriana, e fa batho meriana eo e ske ya sebetsa. E ka nna ba taba ya hore o sentswe hape, ke yona lebaka le ka etsa hore moriana o skebe wa o sebeletsa. But ntho eo e tla confirmwa ke taba ya tlhahlobo. Ha wena o tlo hlahloba ngakeng ye nngwe le nngwe yeo wena o hlahlobang ho yona, e tla confirmwa ke tlhahlobo hore ntate wena o la senywa ka moriana, kapo lelapa la heno le la senywa ka moriana, hore moriana o skebe wa sebetsa, kapo batho se ba o loile haholo jwale madi ya hao ha sana energy right ya o connecta le moriana hore e responde ho wena. Maybe sebedisa diwasho, se ke tsa mohlala ke tjho jwalo, maybe sebedisa diwasho, maybe etsa ka tsela e so.
So ke le lena lebaka le ka etsang hore wena o skebe wa sebeletswa ke moriana ntse re sa lebale taba ya sedimo se sa hlwekang, because moriana o tlameha o connecta le spirit, and most ya spirit se rona di Africans re believeang ho sona ke taba ya spirit sa badimo, di ancestral spirit wa fumana. So moriana o fete semoya, but moriana le ona ke moya ho ya ka di level ke ta explain one day taba e ke hlalosang. So wena le badimo ba hao community le joang relationship le badimo ba hao, neng ke bona ba o kwallang ha ke re relationship ya o le badimo ba hao ba o kwalla why mofokeng khale ba mo atlehisa ba mo fa dintho o hloleha o etsetsa badimo next. So badimo bana le ha o sa maka o ithusa ka tsela itseng ha ona mohlang dintho di tlo buleyang. And batho ba bangata ke ntwe ba e ke noticitseng ka bona se ba balehela morianeng ho feta ho lokisa bona taba ya sedimo ka lack of understanding ya hore meriana e fumantshwa matla ke sedimo hore tsebo e o sebelletsa. Bana beso hore tsebo o sebeletsa o tlo fumana motho a ga ntate nna ke batla o nkadise fatshe ka bo makopokopo bo mahlaba bo maphahla bo maetsang ke batla o mfe ntho e tlang sebelletsang. Yes o e thole e hana o sebetsa depending hore wena badimo ba hao ha ba ema hantle le wena ka tsela e jwang. Nenne o e thole e sebetse le yona still hanyane dintho di kwale ha o ntse o hlaya ka mona ba re no ho hlahiswa mosebetsi wa kgomo o hlahiswa mosebetsi wa pudi. Ha o qeta o etsa mosebetsi wa pudi e be le gona dintho di buleyang plus taba ya moriana wane hape. So ntho tseo moriana le badimo di a tsamaisana bana beso, moriana le badimo di a tsamaisana. So o tlameha ho sheba ntho tseo ka o thibelang hore wena o ska sebeletswa ke moriana. E nngwe bana beso try by all means hore le pheta ditaelo tseo le di fuang ke batho ba le thusang ka tsela e nepahetseng. Meriana e meng e sebetsa ka nako, ha o thuetsuwa ka 3 o etse ka 3 ska re nna ke no kgona ka 3 ke tla kgona ka 5 ke nyantsha ngwana. Taba ya ho nyantsha ngwana se taba e fitlang, se taba e qalang o e bona ka wena. Ha o thuwe tloho le maoto a motho ono re tlo moloya tloho le maoto a motho ono ska batla lona le batla di second option ha le batla ho ya ntho e straight, and dingaka ka ho utlwella lo le tsenehela be se le ha e se tjena ha o ka nna wa etsa tjena e be sa sebetse. Etsa tshebetso ka mokgwa o e tlameang hore e etsahale ka teng. Le ska batla ho itla ka di second option tsa lona tse sa utlwahaleng hobane le batla ho modernize ntho maemo ka situation. No, ha o tloe ya thutheng o lo tsola ka 12 ya motshehare ka po tsole strateng tsola ka 12 ya motshehare strateng mono. Ska nna batla hore ha nna jwale ha ise tjena re etsa jwang, ha ise tjena re etsa jwang, ha ise tjena re etsa jwang. Etsa dintho ka moo o tlametseng hore o di etse ka teng bana beso. So di teng dintho le ske la fa moriana pressure, le ske la fa moriana pressure wa hore o sebetse ka nkane le ho tatisa ka nako. Dumella o sebetsuwa le sebetsa hale le ske la batla di magic tsa 2 days or 3 days. Le yona ntho e etsa ntho e ka gareng meriana ha e sebetse hantle, ha e sebetse hantle e khutlela tabeng ya eng ya desperation bana beso ho hang ha e hlokahale ha o sebedisa moriana, ha e hlokahale because batho ba bang ba batla ho utswa favor ka moriana fela but spiriting ba sa ema hantle a ke batla ho mfe ntho yana ke lo hlapa ntho tsena di bulehe dintho di be right. No, desperation ha e no sebetsa. Ha o le desperate o tlo bona ekare dintho tsa hao di tsamaya slow. If o tseba hore batla ntho e yang ke engwe ife nako o iphe nako wa bona o ife nako o iphe nako le wena ya o sebetsiwa bo fanga ka nako ya hore o sebetse o tlo se desperation ka thoko o tlo bona hore o tlo kgona ho understand hore moriana o ya sebetsa, moriana o tlo o sebelletsa la se moriana pheko e nngwe le e nngwe e ya sebetsa e tlo o sebelletsa bana beso. So desperation ha e tlowe le behele dintho nako dintho di tsamaya ka nako ka nepo dintho di tsamaya hantle bana beso. So
taba ena e telele fela ke batla ho e hafola lebakeng la data ya lona, ke batla ho e hafola lebakeng la data ya lona, mara yona e telele bana beso, re ka e bua bosibu le motshehare. So hape le wena understanda the way moriana o respondang le wena ka teng, cause sometimes wa ofa dintho tseo di kopang but wena ha o kgone ho hlokomela cause o na le di high expectations. O batla 100 million for example, moriana o ntso o lahlella 20,000 50,000 80,000, wena ha o e bokelletse tjhelete e hore e fihlelle 100 million e batlang, o ntso ga ena nna ke tla e sebedisa mabakeng a mang, nna ke tse ke batla 100 million ena. Ha o tlo sheba nako ha iya o so e fihlelletse tjhelete eno, checka the way moriana o respondang ho wena le wena responda back to moriana ka ho kgothatsa, o bontshe hore ha ke a bona ntso nzama 20 no be o tla e fihlella 100 million eno bana beso. Kore ntho e tsang ke tse video ke avoid taba tsa dintho tsa bo di qetelletse le batle di instant money, se le entse dintho tse siko le lahlehelwa ke dikelello le hlanya le kula le utlwile bohloko ne se le kene bathong, meriana di rwala di le kentse bathong jwale se di phuphile a le understand le melao se bile le sono ka lona ga le qenehela jwale. 068 213 43 74 Dr. Poka, Residencia Zone 6 Extension 2 Sebokeng, plus Kolo sa September, opposite le station sa terene sa Residencia. Ha o le mono fela o honna, o ska nna o ikisa kwana le kwana, o honna ha o le mono bana beso. Ska le bana subscriber, jwetsa ba bang ba sa tsebeng, sharela ba bang ditaba tsenana tsa moriana. Moriana o ya sebetsa bana beso, ha ona ka mokgo moriana o sa sebetseng ka teng. Ntho etsa moriana go se ke wa sebetsa ke hore lona ha lo sebetse ka tsela e nepahetseng.